Bok, došla sam opet. I gledajte, upoznala sam Bekicu. Bekicu. Sve mi reci. Kam ćemo ići? Kaj ćemo se raditi? S kim ćemo se sve vidjeti? Kaj ćemo pričati? Hoćemo se grlit? Sve ćemo se... Najveće komu... Čovjek vježba hodanje pozicije. Hodaj malo. Lijepo. Polodim. Zbog ovakvih stvari ne volim mjesto poput ovog i poput Jaruna, ali će lijepo osamu, nego uđe da čekam na red za slave. I ova brzina kretanja, jer ne možemo brže. Meni nije opušteno šetanje, nek divljačko živčanje. Inače je lijepo. Dekica fora može, ali u onom tam zabačen. Sad je bolje. Čekali smo red za slavu, ali se spatilom. Ovako. Evo mi ti sedimo na šljunku. Točno ispod ovog leda, Slava. Ko što prije objašnjava? Ne moram govoriti. Ajde, bok. Naočale. Prije 20 minuta u Aldu.